Usemput Menteri Rangba Kejelam Meghalaya ubak Prestone Tensong, hakalai trek benai leber, ulabu yu mau nong rem bancnaik surok na Dkhar, syaduk seorang lembaga systematic maintenance program. Hakajing alang kebelalong haki yang dorbar jong kesnong mau kudok, laidon lang UMLA ke seorang ubak Gavin William, UMLA ke Sheila ubak Balajit Kupar Senram, Secretary ke PWD ubak TG Nengnong, Chief Engineer ke PWD Roads ubak LD Suciang bat kinong alam senong kathan. Kinong kena nak kejingalang kelapan pau bagathan seorang bat Sheila kini kebakring baha ya kinong jung okai perthai. Bat kejingyo ak surok ke baha kan pensuk shibun ikalet kawan bat kan kentio shibun ya kathan berokowai. Ubak Prestone Tensong ulah mahami ki kontraktor ke bayu benchna ke surok bagi de benchna baha bat kini ben pendap akapor ke balabo. Bala da kimla ke sorkar kan blacklist no yaki. Nalor kani ulong bagi babon ki kamishna surok ke jela kelas akut lut namar ke jinglet pai jinginong tri bela ki badai ki bar jela. Bara kasnam ke bela let kiladon hadu lai pun rewajar ngut ki bar jela ki belet pai shala ki jong ki jela. Ulong baban ia ke Jaidbynriew kamdai de ke Shoh ki Dkhar hendrai omdai ban ailat pat yaki bakin sa syirta ke jela. Hendrai ki ban long tangkum kinong tri syakri. Ayat itu berorni ke surok. Tang si ibu surok kesni jadi semoban isnyu. Namar balai, namar bagus ruto, long tik ke bukti bahag bayu kano lo, kipong ke pelun ke bapai, lerang riu. Kathan sora, kathan sila, kade, uloket ksia, jom ke jelah. Nginam ayat ke surok kesni. Bagi yang keren baru SI, baru sekretari nanti bagi C roads. Ibu target masyarakat Islam dari ban pendek ia kini suruh. Ingin saya buat adamu. Masyarakat Islam kapan bakut udah April dari ban pendek. Lada pendek ingin blacklist. Itu di kontraktor kita juga ngasuh ban I warning lepas. Ham I warning lepas no ha. Be careful. Your blacklist is baru Prestone. Blacklist kali badan toy mabiu benda. Dengan lain keren syai kata bagi dari ban pendek, syuapan Islam. Yang ini kasihan lo. Berkasihan lo dari kebiar. Kaban internet, kaban jeli. Baru kaban syai. Tak kawai kaban akuak bantu kalau Ipai bak nong sok snow jo ke jela ke jo. Ngatrai ni hapan peniari ke jimbot ke jo prekat kendian. Kabangan susi ya kalau nah bangyo ikut kubur mesket. Shoh ke nong bela. Shoh ke Dkhar. Hana Jaidbynriew Shoh Dkhar. Ngak pak berkeli-keli ke kun sama. Jaidbynriew ber Shoh Dkhar kata-kata ke Kaba. Lagi Jaidbynriew pernah kejadi. Kau kita pergi panas nganas nomor tentu ya pi. Keren lem di kon sama mar don tentang syah alam bakal. Ngisyak alam bakal. Bau kon jong alang ka kon jong apa Jaidbynriew. Berseluruh tam boleh Shoh Dkhar. Ngau pi kan ni kena dijingtim ke bakal. Tong ni tres itu. Ni kuat manwarna ya karoi Kaba. Nginam ayat budu karun sak sen unsak junom bagi. Lei budaya usakri ujuni. Nama hadu pentang ne turpi yakaka. Kebedai bantrei surok. Ngini experience penangani ajar arpau. Nadu ubenan April. Mei. Gitu Dkhar bukan belas surok berfai kali pilot. Bagla bermundur hatu por lipai lai pun riu hajangun. Kesulok hatu por gila assumption ndunaya ka katio spa katras paklur. De hatu mentaka di kam 90% rumi padet. Balengi padet amar kita kinong dolar Dkhar. Kumalai dulu haja kelamino. Nangtang persiapan khot yang yakin wan pai. Ni open biang ikut Islam. Dan retek-retek dan ya Shoh dan sadar. Dengan pun kisah balang jadi untuk ngomong balai bapikai yang divolunteer sepi bagi belas surok. Habis ngomong Dkhar ngomong Dkhar.
Lagi lah ni terahi pada ini terahi. Teringat orang di kejing kedekatan. Ujung ni terahi, lah, balik terahi. Habatang lemong dan belayin lah pun rak nama ni. Nang nimdot. Tapi nak datang terpat bagi hak ban penhe ia kejingkut kejutaan curi. Dengan orang pingin ke surga, kaan jatun kadon, hadu kibor hima, hadu kibor snow. Nginam ailat pagit harkin sak kit wais nong junong. Melitong penengkam ya ikat panitan penengkam. Kinwar syakriyan, anda kalau ada kagam ini